Hello sir, Oh, hello. nang lihem sa mo ho. Oh, hem mane lason yo la hiti kula dalam sedo no make. Niliphan alam so apor ng chipite choy mo nili itheba kalam naliphan ng karjuji nili ning hang do. Oh, chok pia buthak ne ho. Nanon kachisong puthak labang so kachisong puthak nang lihin pen non kupilo nang li ningkang samdo ma kedam tangar ni labang so pijar biara puthak kaching wai lam puthak. 26 ani no non he jong 26 ani Assam state along ka chingwai dam la talks. Mane tripartite talks je jitu la state la pen council la pen hola protesta. Hello. Ala song bong ka chingwai along jitu ka che parai pon alam the chief minister hin pen ki pupot la pen la protester tu mili tum kar biang long ara tu makari alam ta meche paklang tun lo tak ke pinana lamba ke misen puse pudam nang ko pothe kosong lo eviction po di la pen non January 5 tarikar ni hiri Guwahati High Court long jitu hala Bihari tu mate la illegal settler jitu encroacher tum case ki pia butha la so pot mane council pen isi allo pale dampo la pen hala Assam state atum ta initiative na enun po prabdin pen la so alam ki bangke high court pen nawa pajut pidun serak ji aphansi ni tumhin ben dame pressurize dun popu nangke chak dun mission alam lo pen hinie bangke dak jitu aron re pen ke do atim hospital school college any departments pen ladak jitu scheme ke pali office mukhatame prabjin pen chetrek pon popu se pangdak la he abe hinie bangke grazing mane kosol fencing hing pola ta pangdak lo di tame menala mangke non prabjin pen ako bukulia long la pen kapre ka thai adi mane eviction po puta ningjelo tame ele tum main kache song ke PGR non la 2000 ne 3000 ne houses ke do keroni long la daga bangke pini fencing hing po la pen office tame uthai pon po department pen ke pian office ta uthai pon po pujo ta amunir phan uthai ma uthai the lahano main na ke thena elam ke jong se amunit phan uthai the department je uthai dam chot ke lage dak penta isi mena council atum mane che therak nang kok po he mane laan ke chini ne lang ma de selam lo laan ke chini ne lang ma wala mane koson lo che realize nang kok pola ke la council ke chari tumta de mane non aron chini ne pose dak PGR alo encroacher mate la so along leke la dake munita dolong le chainong chelong ba ko pinisi ke pa chopana thai pu chini de da phienta lai hua he mare or department pen ke kim dam ke lage council ke chari tumse aron ke chini ne la pen ke thek non la ke che eviction dam lo prota ka chu thai dam lo thang la ke minna ta la dake ni tum thek de lo pu ka che compromise lo kali mati lage mina council tu maman nampo kasi non ile tum ke chini nei bangke fencing hing po hadak ningkan pho pen atum han trade license tame than po la chot kali te nei ningkan pho kali ladak aron re pen ke do anatim atuma phan an ke ang ton pen se hithi kola ta hola so ang kang along an ke bon lap na po la pente amuni da tum phan da uthai lap nei de non VGR ladake PGR pulo VGR non bukulia son utor borbira son age VGR lo non ke non prabjin ben ka uthai ke train trek along tho dak bukulia along tho de ladak ta uthai nang po tame la non PGR la 2000 ne houses ke do so no like illegal settler la tum han uthai vek nei mati fencing hingdam chora muni phan uthai the kopi la non bihari atum Chinese car be go back punange pulong pop ko malo acha di laso porque pini Karbi Anglong Autonomous Council atumta chema thanangji je vote bank a joine pini latumi tuma phane phunang kar na karto di pini
bangke karbi Chinese go back punangke puke pini nang BJP longge do karbi phandanang puet lo ha Congress longge do karbi phandanang puet lo pini social organization longge do karbi patum phandanang puet lo PSLC longge do karbi tum phandan tanang pu ang ton mena karbi tum phandan tanang pulap le কোমাসে লাসোয়ার চাকে পিলো আর চাকে একমাত্র পিনি বিজেপি মানে হিন্দুত্ব পুকে পাথে আজয়নে সি পিনি লাপো আন লাতুম এলে তো মানা তেংখেং তাসি নন এলে তো মা আকার বিতুম কো আন তো লাসোয়ার পুঠাক মানে সেন্টিমেন্ট হেরি ঠেকনি তা কাপ্রে কাপ্রে পিনি খেলনজিয়া মানে খাই পারিম পতুম আনকে নাং থুরুন পাকলো কমেন্টস না চিপিদুন লাবাংকে নিতুমন তা নাংছে দনুদে কার বিফানাঙ্গে পুমানি নিতুমন তা নাঙ্গে পুলো Pini boro atum puno Assamese khai puno pini kaprek jola atum anke mane ile tum phanang support dumlo tami pini ile tum akar bitum la so putha ko antum hirine de tami non nili thek dam lo bang pini social media pini se net kang pulang ta pinana tum anke ile tum ke party alam se chiyong se roilo CM hem me kai ke APSLC tuma policy putana har poklo de Lasi lason kacer bok taber kupilo pini ante ili tum ake bangke angton mesin ang par lola angton mesin ili tum anai kontem di pini ili tum hola tum phan lama kacetan ji pini ili tum karbi jan lo kacetan po kalima kalang lasi ili tum bangke laso politics a party a dhorom ke pathe a jok se ajat a kace song se tam ili tum chune ni de lasi non 29 ani council council along kaching wai tu jipu lase non la protester ake hai mate kar banglong thekmuchor remuchor atum phanan ta nili choning rilo non 29 council kaching wai long bangke nili la kar banglong tumas council ke chari atum la pen la protester doan la pen kar banglong intellectual doan atum ha da kache parai ponangi bangke la hello nili bangke ke jong dun kang tungu bangke number si ha da illegal settler la pijara along ke doan atum phan trading license inthan et nang po la pen voter list ta inthan et nang po la pen holai hu sorgari gangbra ta hiriat nang po la pen amuni datum bhana ta me eviction kuri lap nang po neli ke la hendo jong si lan claim clay fencing hing chot polo tang te la bangke kopini eli tum han lollipop na pacho asom chot jima puse matha de la ke kopini BJP atum mate team kar banglong atum vote bank phan chot ma puse ni ke kejong ponlo jong si non 29 ni kaching wai hot la non illegal settler atum phanan voter list pen chenglok trading license la pen hola daka muni atum hanta mane uthai lapo tharle lapo protang te lake kurwang thulo lake Sitame lason e pakan chora bangke nang ni lase karbia khai pini tuma batai longle phelang alam ki pen ele tum munit e pranta damong lo la pen kache song atum tai hemerit bir onglo de pini munit ni thilopo state gov council karleng the tum laking koi pidang po amunit ka vedat lo mati te munit thilo tang ten de poisa long po la phan kali mati de sakuri long po la phan kali mati kali amunit ke thilot lo amunit ta thilot along le ta kon bu a poisa bang hodai ko ke la ta ke nang ni kalang development amen pen ehem sumar thilot ke nang ni ke kalang de ehem sumar thilot office development nang ke claim ke lage chokchi la elong le verde office ehem building nang ke people lage ning samse ke pini kichia tu man 10 lakh pilo 5 lakh pilo sakuri people lage nilhin ben alam ke lage lollipop mane chocolate pinang postamin la kalimati kalang laputa pinang po la ben hola ta akam pachunang po athe hola so akache song mase e prana mui ke damlo mati hola so akache song mase hemrit ki belo hola so akache song mase pini apeso aso chepang bonang lo kadi lazi rap nang po la pen hola so akache song apran ke dam jui la so against ke eviction nang po ta choro lonte dang li la so puthak ni nang ka ri puthak ke lan sini rip check po ni la ba so akiri balam tami aku puthot nangli hin pen labangso nangli ning ar lo kamatha mate ning kang samjin ji aphan labangso ke theke ding tuma phan la bati karbiara tum phage pachini puthak ni social media long pitu det po choibo chok de den te ha to choro